أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الأمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتمها مسلم أخنا أخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज मेरे वाद का हम जीवा मौजू की बेकार अंदत होगा रेगलु हेला ओमली बेगेल्लुंत बेकार अंदत होगा रेगलु इधर दमे बंदे हेला ओमुसानु लिबे वरगिन गिल्लुंत निबोर कमा इलोर विदावनी इलेगा दीनी गुदुम तिमार लिबे गिल्लुंत हिमने అది ఇజ్తిమాయి గొతున్నా సిహీ గొతుంతిమాయి బేగెల్లుం తబసిమనే ఇజ్తిమాయి నబియా సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గా హయాత్ పుగా రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇకదే ఫానంగే మతరిమా సహాబీ బేకల్నా దివ్వా ఎమ్మె ముహిమ్మన్ ఇర్షాదకి ఇరాక్ అవహార్ వదిట్టు النبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. أبو برزة الأسلمي يكتبين برواية الناس الله رسول النبي أبو برزة الأسلمي يكتب برواية الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حمده النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها. ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi hadis basuga mi riwayat asawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isama daffahu bekar wahara dunyawi wahara kan tibungai nabiyya sallallahu alaihi wasallam warabbura rukiwada nugannawa abana isana nidumaki was ikade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukiwada nugannawa abana isana daffahuga diri umar mawuri gudul Quran muhim masakatan nikam ga wala nabiyya sallallahu alaihi wasallam irsal dawafani awhara bulat asal bekan awhima iswadi hadis masruga yawani anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nawma qablaha wal hadis ba'daha.
ay al-isha ay isha namaz kurin niduma adi isha namaz fu bekar waradakan tibumaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warabbula nuruhum tari walayanna wa kamike ikale Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikko takabbus ikale Muhammad do fu qurba kamin nungai ma isha namaz kurin nidum adi isha namaz fu bekar waradakan tib egotar bekar waradakan timu masalum insana libe gelum taken denhole embima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam egotan irsyad dekwa Allah subhanahu wa taala insan dunia fonu bawa emi hunna diruma masak kurung amru korba Allah subhanahu wa taala alme taka regla dua lappa farani ei ila subhanahu wa taala ka faqulatum wa takamu hegita hotere hegi mani gamba barada hikke dua ti adi regla ti adi Allah subhanahu wa taala ka faqulatum wa takamu hegita hotere ga hemani gamba kame nidi Allah rahim asluhum wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wa min ayatihi adi kalange qultum wandakamu ge hikita putri wa kamkai manamukum bil laili wan nahar regala adi dua jawan nida nidi ema e nidi e Allah subhanahu wa taala alwana takala wa fawa rabbul ni'matin ninjala insana bi hayatan nona ebima awalnya diri orang masak kurma Allah subhanahu wa taala amur kurbi amumin masak tu letering hasilnya warwalikan nade emma e warwalikan filwar matakar mi ayat le kangkang Allah subhanahu wa taala wa furi hamayang intizam perabba wa mihri nidi Allah lappa wa bani insana aram kurmataka dua guru masak takun nimufu anid doa ayat farwaya ena furi hama nindi devi hakikat taza dan behek kumataka ima e ayat gawas korotau sa regal doa wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari Allah kalau teman-teman udah hikita betul wa kamike tiaba mi hum regal nida nidi adi doa yos nida nidi dan ehna Allah hi perban doa nabas wa doa waja'alna naumakum subata waja'alna naumakum al-yamanahu nidan litima Allah libwime subatan hasiganun waradikam filwade kamekamda hasiganan aram nibade hasiganan taza qabde hasiganan anda lulukama kandikama waradikama mihuriha kame filwade kamekamga ittekamga Dima Allah subhanahu wa ta'ala tiabani hum nattaka di lebime waja'alna nawmakum subata waja'alna al-layla libasan waja'alna al-layla libasan waja'alna an-nahara ma'asha adi regalati tiabani nattaka wa fira mikamga dima Allah subhanahu wa ta'ala lebime adi dua koi tiaba masak kurang koi bagutu kamuga dina Allah subhanahu wa ta'ala bima dirimu kangga Allah subhanahu wa ta'ala Allah nataka wa furi hamayang intizam korba hani bima Allah subhanahu wa ta'ala ila subhanahu wa ta'ala kama kulatuman dekam Allah nataka mi labwa fa furi hamanizam efum mifrajjahan kamga wa masakat dimawa warabbul masjid timawa ehme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikale faan ka ummata ikale faan muganna dilbi imma abu filawati iraqo nidanjehe kan adi warama dos pahanjehe kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis rukrawi mi ummatuga barakai jabbi gome dua hawat kuri kol gaye dua hawat kuri kol gaye mi ummatuga barakai jabbi gome Allah subhanahu wa ta'ala ummatuga mi hunattaka dua hawat kuri kol gaye barakai jabbi arumen warafatiha dua sekolah jeni
Ikan mingin Allah Subhanahu wa taala faradu quli fas namad beteri in namad fadis namad in namad labwa fawani waraf fatiha korje namad ki betul waraf fatiha korje namad ki betul Allah Subhanahu wa taala fadis namad labwa fawani Allah Subhanahu wa taala kiri Quran ka wahi Quran ka farawe tiaba nihataka kame datiwegen diumang Allah Subhanahu wa taala irada mukarrabbe alunugem midin bawonna iblis kame Allah Subhanahu wa taala undabula kuwara labwa fini ima fatis nama duga faida tane iblifa wadiya imu mudawani eha fatiha koranje namaz dikutuga namaz labwa fawani namaz ka warag gina guna hikmat taka warag gina guna faida kan Allah Subhanahu wa taala labwa fawati eha fatiha namaz umum Allah Subhanahu wa taala mi syariat ka labwa fawani namahi aw naka eha fatiha namaz qur'an Allah Subhanahu wa taala mujassawis ini be faida dan hawa ginawi ma Allah Subhanahu wa taala eha fatiha koranje namaz dikutuga namaz labwa fawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat rabbalayo kirtima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam regalu awhar prodakwa adi kede ma sallallahu alaihi wasallam awhar prodakoni warang iraqo nabiyya sallallahu alaihi wasallam awhar prodakoni adi kede ma sallallahu alaihi wasallam ikade faanu ge ambiya mi kamataka ada karbanji hak putus ada kotba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayre mulia ali pangari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa pangari war gembe ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiraya umaraka dari wadagannawa fadis nama du jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araka dari wadagannawa ima pariwas danne fadai ummatu kami hunna miyadu purmati fawa imme bodo yang hitam yaki khas zuwan inur bidam wali regalu para damwande para ginami hum hela miyule ihim besar ummatu ke zuwan ibe hunna sanjoda ganwan biskit takum fatihu suara nofenna zuwan fannijo waram madwan fadis nama duga miskit takum warad damwan de war fasal den hela sagun ibarakat de mai nama duga bihum mahrum wegen edani bima dini godu libe gellum tak balayo regal warad damwan den hela sagun bekar pandat tahu kami hela sagun dini godu libe gellun takabbalayo haqiqatuga inor vidaruni regaluga ade war barakatil mai babutake regaluga ade war barakatil mai babutake egeterega hemne babutaki dua ijabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga hadis masalah ke goduga regaluga angan dua ijabah dengan iblis muslim dua kurang hutta Allah munajat dan namun dua hutta dua ijabah untuk orang yang ya badal wijnama ena dua Allah Subhanahu wa ijabah perbawa imare bekar pandatto ke heda oleh bihun bikal fursut genni gendiyo fursut warab bodo dan anek kamaki regal sahar waktu dengan mungkin hal tamu barakat furigam wa mai bahute ebo taki Allah Subhanahu wa taala dunia ge urat tajalli wadagan nawawa awra minna ilmi gatan minna urai dunia ge as-sama'ud dunia dunia ge Allah Subhanahu wa taala tajalli wadagan nawawa kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadis masuga warga nasar mi riak hingga kamu riak dia menentang riak Allah Subhanahu wa taala regalu timba pada jaga faitu regalu timba pada fahwa bima Allah Subhanahu wa taala dunia ke umat tajalli wadikan nawa
അത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇലാഹ വളർത്തുന്ന ബസ്വഹി പുറപ്പാണ് തിമ്മ അല്ലാഹു വളർത്തുകൊണ്ട് തരയും ഹാജതകൻ ഇദന്നോനി കാബിഹിക ഹാജി ഫുദ്വാദ ഇബ്രാഹിം കുറൈഫ ഫാറ ഫുസ്വാദ ഇദന്നോനി കാബിഹിക ഫാറ ഫുസ്വാദ ഇബ്രാഹിം ഇമാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹദ്റത്തും ബേനും ഹക്കമഹ ഇദന്നവാമിഹ വാന എമിഹകെ ബേനും ഫുദ്വാദ ഇബ്രാഹിം ഫാറ കുറൈഫ കമാ ജറ ഫാറ ഫുസ്വാദ മിഹ എന്ന ഫാറ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല والسواد كما نبي صلى الله عليه وسلم حديث مسعود صلى الله عليه وسلم الله بصحيح قربوانا أنجوانا بفدين إميهم إجترين خنكم إجتنواهم إجبين تفدوا دوانا وكما أدي دعاء قرآن دعاء إجابة دوانا إميما ريل مرتب من بيكار من تمغا خير أو وسام مي ഫലമായി ഫുർസത്തക്കും മീഹ മഹറൂബിയും വർഗായിക്കം കൊടുക്കണം ഇന്നൂറിൽ വിധാനം എഹനി ദമ്മമാർ ഖുറാമീഹുൻ ഇനമാർ ഖുറും ബോളർ ഇതുറുകം ബോളി റേഗൽ കുടക്കും നിദാൽ മഫഹ തെതുവ റേഗൽ നിദാൽ മഫഹ തെതുവ ദമ്മമാർക്കും സുന്നക്കും ബോളകം വണി ഏയ് ഉമ്മത്തു നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദക്കവി ഹെ നമൂനാതി വസൈ ഏയ് ദമ്മമാർ Qur'an hari gambar enamad Qur'an enang hasilkan tasaran menjeh Qur'an kiawa hadair ruku hadi hukum bikonai sajdah sujud sehadi hukum bima dia hukumnya ruku hukumnya sajdah hukumnya enang ranggalan nidari jakamga walama nidari kurin nidari jakamga walama yarokamga hukumnya dia hukumnya ruku hukumnya sajdah hukumnya sehene wala fasih hawan alum ada kurang wala fasih hawan ya khilafah kihinetto miha ko hela wala ikut ko nidari da enam mi alum kuriya gendani orang bodoh tu buta haga kurang dan jihdan निधि के साथ इतने नेगे दर्जा कंक हिंगादा नहीं बीमा निदारा बते दुए हर्षगण थासा कम बाटंजे हर्षगण थासा कम बाटंजे दम नमाज टकाय दम नमाज कुरान हुन्ना मुस्तहब कम का इनोर बिदावनी दुआ निदार मुसे रेगल हा गंबर बिन वक्त हेला वफा दुआ निजो गायलुला निकम सयमी हुन्ना मुस्तहब कम वाका adehbima regalu mianna barakatri mai baguta dini gotum badayar e baguta miha mahrumagen dia warabbudu icchen enang egille warabbudu icchen enang egille ni ma kore hanu midinnawi hen dua ijabah ke baade adi dam namadu ke bagutu dam namadu gotu regalu fadis namadu kore vitri veskuranje vitri veskur morutri gumani regalu hama in fahu alama vitri hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam debrahoni vitri ke mai kama behe gotong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kabani mai Allah subhanahu wa taala yawan ka namaz sahu rabiye e namaz ki yawan katgawa imme agbor rana isra jawahir buris e namaz be sawaba darwa bodu namaz ke ei vitriye Ema regalo buk vitri kurung boda rangali emme fahu kami juga tuh regalo dam nama pun demikian fatis song kari ma vitri kurung bonnani regalo dalam nama behe gudang hadis juga sama saudara laili masna regalo dalam nama ki derakotun kurang nama deki ya fugajan fatis song kari jeng hibi ma irra koi ko bahi mitri ko namaz nimad mire ro ko nimad imma fatis namaz jamaatu ko mahadi fatis namaz be sunne ko maha mikan kama besaw miha fursat fahibe gendana kamaki regalo de rokita bekar ko mula iraq biha sawakan didu igutan didan ada ko fikam gawan murad probiya warafatiha ceduwele enaya nidi angala di bifahumna adi misamanu ga bakru bidawa ga
Regal barang kore, regal barang nida ninja, barang fahun nida ninja wastafat. Betul, widawa barang kore nida ninja, barang fahun nida ninja wastafat. Biarkan widawa ni barang kore nida ilmu gadiyam ke nidi ibbare barang fahun nida degadiyam ke ninja ibbare. Awalnya buddhim bisnadi mawasya bayinge awalnya kiri tumai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikale gfan bara ni kuring gal gada timwarakan gadire wahar pradappa bara ni rene bara kuring tingadiru miyak nidan tamgawana hagadiru ikai hagadiru ga nidilibuni ima bara ni kuring tingadiru nidan tamgawana Asyikala warabbada taza kan nasa hunnani warabbadikam filan dosa hunnani damama de kollan riyalkan kollan warfasai hawa ima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan tatak kurabi kotakiye ade Allah subhanahu wa ta'ala awnuttaka sa'u kurabwa wa kan tatak Allah subhanahu wa ta'ala wabutu kana rabba एक तरह का दुआ वादा पंजा अलकन दत्ता हका रेग वादा पंजा अलकन दत्ता कम्बिहिरे मी अलकन दत्ता उतरे का इनमें मुहिम कमर कुते इनमें मुहिम इस्लाम जिन का इनमें बड़ा अहमियत कन दे पाए नमाज कीर्त कुरान का अल्लाह वही कुरान का फनी वाक़िमिस सलात तवफ़इन नहार वाक़िमिस सलात तवफ़इन नहार दुआ दे कुरान दे पाए नमाज का कुरान है वही हिंदना हबीब नमाज का कुरान है Wasulafam minal laili reganun baik gayus tilang amal gan prahim bimat re alqama rakka terumah gati warabbada andora himati reganun alqan tahabu terega maghrib namada isha namada aidam namada yegitam fatis namada minamad tan himeni gandan kamga inor bidaw re alqam terega bitri wasami wa ima den mi alokan datta hum libe furi hama dharmaya sawabit bodukan mi istakuna enge nama mi istakun ekan datta ga ibbai man beka wada qur'an kan tahwa Allah subhanahu wa ta'ala kiri tumbawa wahi qur'an dawa fa mi ayatan tibehu bisnawa tatajafa junubuhum 'anil madaji' Emi hanga ari kahitang emi hanga tammad taka fewi gende ebahi regalo emi hung nida patibba kulliyaka emi hung nammi hele ni damnamado tani hung helani ebagudu emi hanga ari kahitang emi hanga tammad taka fewi gende ebahi aram tammad du kolla emi hung awatte duwe yad'una rabbahum bersekalian ke hadratan doa malakan kon rumataka khawfan wa tama'an birun tibe emi wa dibe wa sawar emi mahrum wadana tibe Allah azab wa khabar hingga jadi kama birun tibe ala kamat tedu emi wa tama'an khawfan wa tama'an emi hingga hituga kama monna sahobik ke bodokam e hodan emi hum ben wale bodokam darmaya sawab regaluge gadiga alaman kurung elipe sawaba darma homa ngemi hang hituga oi sawu ari kamit ke bolokam khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun ade mina dewi taketi ngemi hang hedakum bolate den Allah taala yang gawani fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya iblis nafsakan negene regal dambar tedu emi mang yalokan tatta kurima Allah hadratum eliben sawabik ke bukan negene iblis fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya ekam mani sirlu koraifa Allah hadratum ekam mani sirlu koraifa eliben dharmaya sawab Allah hadratum sirlu koraifa wali pada ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun emi juga adalah finikan annane hafada
ebahi hinghama jahigen gosmiha ufalung ina ruwen e alkamang eliwe sawaba dharma ina fenna hidu ennawas ekam mani sillu koraifa ekang ena yang hanawani giyamido ekang hanawani ena ya kulli hayran kama libigada subhanallah hibbis nukrame mihagina sawab libena timunna hibbis nukrame mi alkama mihagina sawab libena kama hada bayu sawab mihri ufalun bosmi hada bulafini kan hitan hinga majonganna ne wallahi ngoni iblis mi hakan negen fada ta'lamu nafsum ma khufiya Allah adwadullah reganu ena yada qura awan tuttaha eden Allah debu mattaka Allah adwadullah rakka jari qurba fa sawab berkama dharma berkama ekakam bis negen ya madama kulli khairan namaka wani na ekan tetap fitnah ena ummid ko musul karon habar debena ko hitakam bisnara ka kulli ka enam bifedigen dani regan orang kulima di bifahu sawab enam bifed jazaan bima kanu ya'budu emihum kumulun amal tahu jazaa gitu emihum kumulun amal tahu jazaa gitu habur sawab nikibe habur sawab nikibe ena ge aram bidu kullu bainatu enage aram nidu kolla baina tedui enage lobiwa amimiha rastu kolla baina tedui subhanallah dunyawi huliha faata kaina du kulli idarma sawab mod ibismi ka dekke ka musno ena ek kore emmen bini gaf ena alban puradan de kene mi haku usnai ikhlas teregan ha bolo amalu e amalu ge ikhlas teregan ha bolo iblis amaliga ikhlas tarikan imtihan rosakama wanya dibe sawabis bolwa ima inor bidara reero kamaki dekkun tirikam nuwa amalike maballawa miha bodo agu hori ejjakum miha mahrum agandani konkamaka ore regalo ekan daru bandin bekar bandar daru hela umesa regalo ya alqaw mahrum agandani regalo koran jihe doa taka astaghfar ko miha mahrum agandani fatis namad le sunnatun miha mahrum agandani fatis namad miha mahrum agandani embima kombe miha jiwa sallallahu abaddan koran jihe mi dia middo sebai ko miha geli mum sebai emi higeni mum miha ka hamara hamawani ajal wani kandere ma ajal dan duren wa dunia duahan hamada wala timaya gajal timaya gai bani timaya ajar dani timaya gai bani duahaka dunia gemi haya dunia dani tu dunia duan dani akhirat khair timaya dani embima Allah subhanahu wa ta'ala hadratum mimmat yuri dharmaya sawab libidat mattaka iraqul niduma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mistakunna irsyad bani kirit nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis rasul gasawe wa an ammar bin ruwaiba radhiyallahu an ammar bin ruwaiba radhiyallahu anhu gasawani anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la amatahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis rubiyya lan yalijan nar ahadan shalla qabla tulu'i syamsi wa qablahu biha ibrismi higge gaga alifan muhifane naraka alifan muhifane ibrismi higge gayak ibrismi higge muhifan shalla qabla tulu'i syamsi wa qablahu biha iru nga kuling adi iru osno kuling namad qur'an gawan ibahi fatis namad ra aslu namad rakka kaliwa gawan fatis namad aslu namad mid namad sabung miha narakain mukti weganda kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar debba fani ini aballawa mi geterega in namad di fatis namad ima regalo miha ibajihe warab mi arokan tattaka
samalu mataka wahan nidang ada kurang jiheo adi khasabo bekaru andatta kurundu kollen jire gaduga mai bagu tahu demian nani Allah subhanahu wa ta'ala sajida suratuga Allah subhanahu wa ta'ala al kurin danni sajida suratuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurai basur demi dan nawalani zariyat suratuga Allah ta'rif qarabuni regaluga waguta barakat mai waguta ga faida hayuga dibigan masake qur'ani onna mai Allah ta'rif basuhi qur'ani kanu qalilan min al-layli ma yahja'un regalu kudakonne mehun nidawu ni wabil ashari hum yastaghfirun adi saharuga waguta hoga tidogahi regalu ni dambar waguta hoga tidoemi hum astaghfar Allah subhanahu wa ta'ala astaghfar Allah subhanahu wa ta'ala ke hadrat bima regalu waguta hoga Allah subhanahu wa ta'ala gawani gina wagutu alakamu ge mi hum hena kuri gina wagutu alakamu ge mi hum urni adi astaghfar wahi fa'asa dalmud Allah hadratuga denni huga emi huga gori wagutu regalu mi hum hena kuri denni kam ballawa Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurbi kama Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu riwayat sayyani afsus salam yamanus salam kurung gina qurashe wa at'amu at-ta'ama kama dinna kaayat polji wale wasul arham rahim gunda mahattare wasallu bil laili wan nas niyam adrega mamimun didapat dibe bagu tahuga namaz qur'an rega mamimun didapat dibe bagu tahuga dibe namaz qur'an tadkhul jannata bisalam ama kamayati tiaba mihum surga watane ama kamayuga tiaba mihum surga wannase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihat Jibril gafan wadaya nabi Jibril man wadaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya debbi khabar asa wani wa ulam anna sharafal mu'min qiyamul layl danna hai hamatar mu'min bi hada sharafaki qiyamul layl mu'min mihal syarafaki wa izzuhu adi enage hagigi izzataki istighna'uhu anin nas mistakunna kantatahuga ades nukume kantatahuga mistakunna ades kumu burohirimu ayye enage hagigi izzateri kama embima regalu etad dambe wanden hela o samun dini gotum midibe gellon tam mihar megen diyai regano gai mori ada kolan je mohim mai alapan tettem mi alapan tet regano ada kurima diyai maksud Allah adulutun waram materi hadiah takam miham midibe dari surga materi mai maqam takam miham mideveni bikan kamusa etad dambe wanden regano hela o samun fatihun tadruni ma mihal umruh suai fatis namad kulle mere na umruh salisar fansas fasul sulendai fatis namad kulle mere na de ma damwande bekar pandat to heda o samdam namad kurve fatis namad musulmin kurve fatis namad embi den anek kamaki libe anek gellu maki ijtimai dokon libe gellun ijtimai bakal dibegel nanda kommi haki uskunega di umam masakit kandat tak kurang jihemi dua alam yang ma Allah wa masakit kurang labba reno letak dalam banden hela wa wasam wa 11 bar jahafam mithe doni ginami masakit kurang gina babudutan edani gini
ijtimai gotum bala ismi hadile warabbu gelinu warab gina wagut ena dual gina wagut tam masih ko me muhim wagut tam mihane gelli genda adi nor bidawani mi libe gelun ta hotere ga himene kamikei rega gina faham hela we mi tam bande ne hela bekar bantu we mi rahutere ga hinga eki jarima taka ji ga tuhmat tab se padam ismi ga macca mau ekasi gembe pada MV ma umani regalo dia war gege dowla pan me to ban regalo timan gege dowli me ta lappan me to ban regalo ki mi hum nidan Allah la wa kute imma bekar antat hoga rahu karega range kamga wanama rahu karega hinga ki kada waqtan takari enu waskandat hoga tuhmat epada misme ga macam aku maki ham gai kan bodo kame ema efada tuhumat takung ga salam yuman noi wala bodo ka tadi kame ngai ira ko awan dibu maki adam mihir sihi godun dibe gerlum ta hela ginawo dolung ga sarung mi zaman ga doktrung ema vidawe regalu nida idi eiye miha ga sihadan emme faida ho injaki regalo wara dammonde fadiswan kayari ko fani dami hunna gina bagati duwar mini deni regalo mi hunna gadi de gadi ni de kola miri me duwar mi gina bagati nideni e sabu sihi gotum wara podati masata ka jaba kormatla je ko doktor daw ki bay foto ga doktor ngori bidaw fa heart fa mi hunna heart attack je ko na furusa to foto kama adi ege turun mi aku rupanya warta ma adiwes lege ki kahla masadat dimawa ebe doktor ebe bidar ebe dirasa da kafahoga embi ma ege mafasid ta war bode ei afat sare keni regalo heda wa sabu e kurimatiwa afait tangi emasi e godun timaya war jadi dera gutta ke dimawi dan embi ma salam sihatiga mumattakas ira ko nidumati waram muhim kami kamar dokter sebab idar we adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya samri ma Allah subhanahu wa taala aw minnati dinu ga awna darbar ho irshad takai gota dirunu ga ngam battan ko dirunu handatta hoga kuriyadda bayakam Allah subhanahu wa ta'ala washi awaha nida adi awahad was sahaba yang ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala fardu rabba wa inna tatakara Islam dinga kurajhe minha sunnah arukan tatakara ka dina bayakam ga ma Allah subhanahu wa ta'ala min lawash subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa